Hinji nibacuro bwa hati otaireho n'abarisa bwa nyuma y'omushana ogwatandikire kwaka omu kwezi kwa Katano kandi kireteire emisiri yabo y'ebicoori n'ebihimba hamwe n'ebindi kwoma. Ono omushana ogu tugukomeraho kureka n'amatungo bwa hati tigaine bunyaasi ekireteire n'amate kucendeera. Zonka district neerayinga omu mwanya ogw'okutunga enjura-nkye ekiturikweta dry corridor. Hati nkakazo twaza kugira omushana gw'okwezi kwona obunyaasi burya nibwoma, amaizi garya nigacendeera nangwa n'ente nangwa amatungo agandi gatandikire kufafatikana n'okufa. Mugiire Theopista ashabire gavumenti kubatungira ekyokurya ngu ahabw'okuba ebicoori ebibahwera obutosha bakaihamu ekyokurya obwa hati bifiire ahabw'omushana. Batuyambe batuheereze ekyokurya ubwo n'omushana nibagire bakunyura okuguri kitwine mbwenu ebihimba bikafa ebicoori bifiire hati turasharura ebicoori kugira ngu omuntu naataase. Itona twashikirira orukurra eby'emishuuburo aha disitulikiti John Baptist Mwasimwe yashoborera ekirikureeta ekyanda. Zonka disitulikiti n'omwanya gurikuteerwa munonga ekyanda kandi ekyanda kirakagutera munonga omu bwire bugufu kandi ekikureeta eky'emirundi mingi n'abantu okutahataha omu by'obuhangwa. Abantu abaine za faamu kakuba baineho akasharara akaihaho. Abantu abaine za faamu kwarikuba bainemu emiti agireeteraho amakara bagyosya. Emiti egi emihango kandi eyakubire emazire emyaka mingi, emisa, emitooma, emitongore n'ebindi terikushisa binyaasi kwonka bagikwatiire okugyosya amakara kyareetera obuhangwa bwensi bwaguma nibuhinduka. DPO ayongere yashoborera ekyakubaasa kukorwa kurwanisa ekyanda eki ekiizire omu bwire obu. Tushaba ngu abantu batukwase abakubaasa kuba mukiineho emyanya omu rubaju rw'ebibanja byanyu byaramu emiti eyakubaasa kuuma obuhangwa kandi ekagaruka ekakuhenku ekagaruka ekakuha n'akasente za guruveri kandi amisho obuno mutagatega gavumenti ngu niyo erikuza kureeta egi emiti. Baitu nawe orikujunaanizibwa aha by'obuhangwa ahabwe Raymond ashoboreire ekirikureetera akazo kuteerwa munonga omushana. Kikwija amaizi gabura mbwenu waaba oine amaizi agoine ono twizi tukye gakozese sustainably gakozese gye ogagendereire omanye ngu amaizi omu disitulikiti yitu ni make kintu kyokubanza. Ekyakabiri amaizi omu kazo gakuumwa natural reservoirs or natural catchment places. These many in kazo twine ebishara twine emigyera. Kandi hoona ayongeire yashaba abantu kufayo munonga kubyara emiti ngu ahabw'okuba neecendeeza aha maani g'omushana kandi yabeehanangiriza kwehara kurisiza ente nyingi omu mwanya mukye. Tubyare emiti trees are natural currents. Tikuma currents okunda kiri mu nyakore konka ni current ni kintu kikwabuzobinga obwingi bw'omushana ninga sokosha k'omushana kurangu amaana g'omushana gwakwika hansi gakozire ki gacendiire itaka tiryayoma. Ono ogu agarukire yashaba abantu kukwata gye projekiti ya gavumenti eya microscale irrigation ngu ahabw'okuba nebahwera kihango omu kyanda. Bikize project nungi munonga. Gavumenti emanya ekizibu kiitu yamanya ngu twine kubaho omu conditions zetu z'ekyanda okwo kyanda tukakyerinda okuba twamara okwikirizana ngu turi mu dry corridor. Baitu hoona ekirikukira kwerarikiriza abanyakazi omu kyanda n'okugira ngu entaasya yaabo eyemereire aha buhingi n'oburiisa. Gashakwa Sima Naume aha bwa Sky Television ag'enshonga omu